Sarikaka mapulong pingan, upilihayan a rumiat anini, maratsay kita itini luma no paitemer ami patsakat to taong, nanay mapalamet no kawas kita。姐妹弟兄平安，今天是主日礼拜，我们在自己的家中同心敬拜上帝，愿主祝福我们。Sadapang ko lehay numita, sinanutan ita ko faluzo mi mokto kita，我们一起来默祷。马拉在kita pahamak do tabang akawas， 我们一同来赞美。罗马六kita dini falu pulo ilaku falu， 我们唱诗88首。Mama paluat nu ama kita, halipah mekai afinaulan。Makerit no fang zalay atingo, ami pa tungangan nila. Paluatan kami wama, tatanek teko pitier. Pala zizay entisuan, ilalo mani Kristo.Mama paluat no ama kita, halipah mekai afinaulan. Makerit no fang zalay atingo, ami pa tungangan nira. Paluatan kami wama, tatanek teko pitier.Pala zizay entisuan, ilalo mani Kristo。Mitolon kita， 我们同心祷告。Silaiday wamaniam I kakarayan, tadami kansya kami to pilipot numiso, urakat no urip no niam to na matalifay to a zizay a lipay.Ano umaan to ko maritemohan no niam I mararit kiso ami kapot itamyanan saka matumes ko rihatay no urip no niam. Omaaw anini rumiat o pilihayan rumiat. Itini I luma no paiteme kami ami patsakat to taong. Nasadapang ko lehay I nanay irabitsamo no fang zalay atingo itini I laluma no niam.Tarazwa zai kala tsai ko aro no niam nika o mala tsai ko faluzo no niam ami taong itiswanan ami lahayap to sa pakalemer no misu ama mikan sia kami。爱我们的主，我们谢谢你，在过去的一周，你带领我们每一天的生活，因着你的同在，我们满有平安。这个时刻，我们要一同来敬拜你，即使我们在自己的家中摆上敬拜，没有在礼拜堂当中统一聚会。但主，我们相信你的灵必在我们当中祝福我们。我们献上我们今天的礼拜，求你带领。Makani I tatamanay ang anganutabang ji Yes Kristo Amitolon. Amen. Malatsay kita mi sa osi to suano fang zay jutlal o sa osi ano mita anini arumial itini I Yohani 20 at sefang.20 siwa atusir tangasa 20 zizay atusir. I Yohani 20 at sefang 20 siwa atusir tangasa 20 zizay atusir。我们一同来读一段经文，在约翰福音第20章29节到31节。约翰福音20章29节到31节。
马拉兹在给他明能都放在做啦西本罗马国，说是定义放在来做啦，pas说是GS jingraan, pag-araw kisu itakwanan saka pasorin to kisu saw, ano tsaat-tsaay pag-araw itakwanan pasorin sanay atam law o malamatay han ningda. Alihay hoko ni lumakan ni yes kafakaan at lumak kaayaw no ni sawawaan ningda. Ni kaurira sa ay ka min matiril tunini at sutlala. O saka pitiril tunini o sa pasorin naw na mo tunika o Kristo ci yes o wawa no kawas o rumasato o saka ci urip na mo tuna pasorin kamo mitier jingraan saan. Liawan ako sanukaping misaosi. 约翰福音20章29到31节这样说：耶稣说：“你因为看见了我才信吗？那些没有看见而信的是多么有福啊！”耶稣在他的门徒面前还行了许多神迹，可是没有记录在这本书里。本书记述的目的是要你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且要你们因信他而获得生命。以上。O patusukan o raya penumita anini rumiat o sakalemer ita tuna pasorin kita mitier ci Yes Kristoan. O sakalemer ita tuna pasorin kita mitier ci Yes Kristoan。我们因信耶稣基督而蒙福，这个是我们今天要一起来思考的主题。Una ni sa osian no mita aswanu fang za zuhla anini itini Yohani tusa pulo zifang. Itia lumwa to ci Yes Kristo maorip na ipatay ni paaraw itini kaayaw no ni sawawaan ningda。我们今天所读的经文在约翰福音第20章。是有关于耶稣基督的复活以及他向门徒显现的一段记载。Tuna suanu fang在做啦anini tusa puluh sepat tangasa tusa puluh siwa atusit maapinang nomita sarikaka. Sa ay pasorin ko ni sawaan ni Yes ci Thomas tunika lumuwa tuku singsi nang ra ci Yes maorip na ipatay。在圣经里面记载第24到29节提到，耶稣的门徒多马当时并不相信耶稣已经从死里复活了。你看，有fahar ira Yes amikapo to ni sawawaan maaraw ni Thomas Yes Kristo atau matefing ningda ko tireng ni Yes ta dia to pasasyor jingda to falu jo pasaira Yesan mitaong。但是圣经继续说，当耶稣突然在门徒中间显现，多马看到耶稣，并且他碰触到了耶稣的身体。他就回心转意来敬拜主。Sarikaka mapulong, tajwa sa ay kaaraw ita o anini ay amisa Kristo ay to tireng ni Yes。Nika nanay matusuan ni Yes itini ifang在做他anini。在pagkaaraw kita jingranan nika pasorin kita utapang ita jingra saka palemeten ningda kita sarikaka。虽然在这个时代的我们并没有看过耶稣的身体。但期盼就如同耶稣的今天所说的，我们没有看见他，但我们相信他是我们生命的主，因此他要祝福我们。那bahkan itu na suanu fang在主那里，都是古哈拉登恩努米达阿什玛，sakat在，他说在巴卡阿绕都大棒，你个巴卡蒂纳古都比利布都比卡布宁达。第一个我们要思考的主题是，虽然没有看见主，但却经历了主的同在。他说在巴卡阿绕都大棒，你个巴卡蒂纳古都比卡布宁达。那都算努马古伊少尼，伊底下lumuat to ci Yes Kristo maorip na ipatay. Nika unisawaan ningda ci Thomas itsay pasorin to nini atlemak. So sa cingda anu sa ay ka araw ako ko tireng ni Yes. Anu sa ay ka tefing ako ko tireng ningda sa ay ko papasorin ka ko saan cingda. 当时耶稣已经复活，但多马并不相信。多马说：“除非我看到，除非我碰触到耶稣的身体，我才会相信。” Taharatengan ita ko pin anini ay atamlaw o lemak o pinangan no anini atamlaw sa likaka.
我们回头看看，在这个时代的价值观，有巴卡阿拉外古马达，有索林奈啊马勒姆代啊 orib， saan ko alumanay个安尼尼亚担当。在这个时代当中，有许多人认为，真正的祝福必须是眼睛能够看得到的。Saka umilungo say ko alumanay at tamlaw do saka tonika kalufano saka orib. Nanay atihay ko tafong, nanay tatlamaan ko ngangan, nanay uji sakuanay ko orib. Unini ko maaraway numata, unini ko sorinay amalamatay orib. 许多人他们所追求的祝福是眼睛所看到的。所以他们追求富足的生活，他们希望变得有财富，他们希望变得有名望，人希望变得有权势，这是眼睛可以看得到的。Unini atmak i mama araw no mata, mama tefing no kamay. Tama lezat o pinangan ni Thomas kunini sarikaka dengan pasolin to maaraway no mata at maamaan. 而这也像多马一样，只相信眼睛所看到的，只相信眼见为凭这一句话。Sarikaka mapulong. Tala tsua, awa ay baka araw, awa ay ko, baka araw ay si Yes Kristoan, misa Kristo ay anini ay atitay. Nikaw rira, baka ni isifana no fang zay zulal, baka ni itini kimat no pakimatay, baka ni itini nga ayay awa zay no nima sarikaka, baka ni ipitulon no sarikaka baka ni itini nilmakan no tabang tatlamanay lemak iurip no mitai. Maka nito ninial temak pasoorin kita utapang no urip no mitaji Yes Kristo。然而，我们要想的是，这个时代的人并没有看过耶稣基督，但我们却可以从圣经的教训，却可以从宣讲的信息里面，从别人的见证，从别人的代祷，甚至我们所经历主在我们生命当中所行的奇妙的作为，我们借着这些事情，我们相信，我们确信耶稣基督是我们生命的主。Saka unilayapan ita sa pakalamat cai ko mama araw no mata, cai ka firu at fingan no kamay, nika o pakay ni ay nika lumual si Yes Kristo ama orib na ipatay, ami safaloh to orib no mita。我们所领受的祝福，不是眼睛可以看得到的，不是手可以触摸到的，但是却借着耶稣基督的复活，让我们的生命得到更新。Unini amasafalo hai orib unipafrian no tapang ijer amihputo raraw no mita. Usaka iraaw pakachifalo zuan ita. Ato makasolin anu masamaan ko lemak mararit ko tapang mikapo tanan pariharay to orib no mita。这个更新生命的力量，让我们的罪能够得到赦免，让我们心里充满盼望，并且能够确信。无论我们处在任何情况当中，主与我们同在，赐平安给我们。在我们araw no mata,在我tatfingan no kamay sa pakalamar kunini. Ika matinako no mita, itini orib no mita。这不是手可以摸到、眼睛可以看到的，我们却亲身经历在我们的生命当中上帝的祝福。但是katusa o haratangan no mita sarikaka。Anu pakaaraw ci yesan, anu cai kaaraw ci yesan tanateken ku falo zo mitier to tapang。第二个我们要思考的是，无论我们是否看见耶稣，我们都应该要有坚定的信仰。O patusukan no alumanay atamlaw pasorin to tapang nanay salufan no tapang ko ni siayawan ng rakarurayan at lemak, nanay salufan no tapang ko kapalasan at lemak no urip ng ra。Nika anu cai ka saluf ko nini akarurayan at lemak, anu cai ka lahsi ko lungos ko tulun ng lai, manaay to zang la mitier to tapang。在这个时代里面，许多人信主的目的是希望主能够解决他们所遭遇的难题。然而，如果这些难题没有被解决，如果他们的祷告没有被应验，他们似乎就想要离开上帝。Sarikaka mapulong Matia hati ni ay ko harateng ni Thomas. Ano cai ka araw ci yesan cai pasorin to nika lumual to jingra maorib na ipatay。而多马似乎也是如此，如果没有看见耶稣，他就不相信耶稣已经复活了。Nikaw rira, ano man na namay kita ko tirit tinifang zay zulal, ira ay ko tirit itinifang zay zulal dala zua
Maaraw to ko alumanay at tamlaw ko bitlemak ni Yes to kafakan at lemak matengye to nang rato kimat ni Yes nika za ai pasorin sang laji Yes Kristo an。然而圣经里面有许多地方记载，虽然许多人看过耶稣行过神迹，许多人听过耶稣的讲道，但是他们仍然不信耶稣。Saka sari kaka mapurong usuri nai ko falu cho mitier tu tapang i ano pakaaraw ci Yes Kristoan ano caay ka araw ci Yesan i o tanetagay ko falu cho mitier i jingraan caay kang nyangi ko falu cho unini ko usuri nai ko falu cho na mitier tu tapang。真正的信仰对于我们来说，无论我们是不是真的看见过耶稣，我们仍然保持坚定的信心。Sari kaka mapulong unani sa osian no mita aswan fang在做tal anini mi pa itser iti taanan yo miti tu kita tu tapang i maorip tu cingra i lalu ma no mita maru itser no mita ami pa fri tanan tu rihalai。今天的经文要鼓励我们，当我们信了主，主就在我们里面活着，赐给我们力量，赐给我们平安。Sari kaka mapulong itini fang在做tal mahapinang no mita。Tara malumelay kita o miti eray tu tapang tamlaw. Mika po ji Yes Kristo iti taanan, mitli po jingla itanan, mipacafay jingla itanan ami siayaw to masamanay akaruraya at lemak iti ni irakat no orip. Ato marari jingla mi safalo to orip numita, ta pakarias kita to tatiihay ato raraw. 我们是何其蒙福！耶稣基督陪伴我们面对生活当中各样的困境，耶稣时时更新我们的生命，让我们能够远离罪恶跟过犯。Sari kaka mapulong nanay utan na tagay ko falucho ita amiti erji Yes Kristo antangasa itulas no urip. Ta urumiat numita tinihkar i sorin o matumesay no siniata mikumino tapang ji Yes Kristo urakat no urip numita to rumiamiat。姐妹弟兄，期盼我们一生坚定跟随主，让我们在这地上的年日，每一天都满有上帝耶稣基督的恩典。我们一起来祷告。Sita itay wa maniam i kakarayan, taramikan siya kami pakani tini i lengan awawa no misuci Yes Kristo lumuat maorip na ipatay. Masafalo ko orip no niam aci icer atau matumes ko naitiswanan arihalay. Nanay, bisi ayaw kami to masamanay lemak i o pa mutekay itiswanan ko farutswa no niam. Isa icer amitati es itiswanan ta maparihalay no miso kami. Datek alumanay at tamlaw miharatengay pamutekay to maaraway no mata at lemak. Ikaw rila pakasuorin kami ilaluma to no urip ninyam kiso. Matayar amilipot itamyanan usakasafalo sakalamet no urip ninyam。主啊，我们再次献上感谢，你借着耶稣基督的复活赐给我们更新的生命。当这个时代许多人的价值是在眼睛所看见、所能触摸到的事物上的时候，让我们再次专注向你，让我们再次来思想主你在我们生命当中所赐下的福分跟恩典，让我们有坚定的信心，确信无论我们在生活当中顺境、逆境、喜乐或困苦，你都与我们同在，看顾我们。我们献上感谢。Pakani tataman na nganu tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen. Lolo sari kakamapulong sakapulong kita masa sitolon masa silama。这个时候是我们公祷的时间，让我们在当中彼此代祷。Sakat在utatolonan nomita sari kaka。Pakani tina tuna ni saosian nomita aswan ufang在zulal nanay mapaitsud kita. Ano maritemuh ita kumaan lemak ihi tanatagan ko falucho amitier tu tapang tamatuswa tinipang在zulal apalemet no kawas kita parihatayan ni Yes Kristo kita。首先我们要代祷的是，从今天的经文，从今天的信息所领受的，盼望我们无论处在任何的情况当中，都保持坚定的信仰。圣经说，主基督必会使我们得祝福，必会赐给我们力量。Ta sakatusa uta tulunan nomita sari kaka turunan ita ko ji arata ai
Matulay ko falucho asari kakak, mapadasay asari kakak. Turunan numita ko purong nakar atau tini Taiwan isyayaw to nalifong nanay solin mararit ko kawas ami lipot ami kapot ititaanan ami parihatay to urib numita. 第二个我们要带到的是我们为病痛的、为信心软弱的、为正在受苦的弟兄姐妹来带到。我们也为全世界、为台湾正在面对疫情的这个时刻来祷告，求上帝的平安与我们同在。我们同声来祷告。Sekalipun kita panggil kami tolong kita. Umaniami kakarayan dalam kansya kami anini at say kami din kaya miso macakan tao wilayah tusuan miso atau masasituan solinto tapang yesaw makani din isuan fang sa suka mga pinang at sa unyang oniga sa falo no miso to ori ni kalumuan miso na ori tayo patay o sa falo hadi ori unyang sa ori miso uraraw unyang at anatagan miso falo sa unyang ay tsunan no miso ori unyang saka tapangaw biliyaw kami ang sa unyang falo sa unyang kaayaw no miso kao sa pag-aaraw ng mata ko sa pagkanuman miso ori unyang ikapasolin kami ano masama ori unyang sa atso kami ang itayin kisunan paano miso kami saka matulugan mo na itayin kisunan sa tsaya sa ikaka na naipatanagikan miso falo sa unyang kao sa anini sa ikafilo kami at sa araw din kaayaw no miso ika sa ikararima kami sa ikarihamaw falo sa unyang sa ikatular falo sa unyang at sa ikami taong miso na mapalaman miso kami turunan mako orong mo siya nakakaay mapalisay matulugan falo sa asali kakanya na namamakaw kamay no miso aming kapato at tatiringan o kamay no miso aming sukar itsa o kiso kami afufay sa nganan ko saka akatin ako sa bato na iasap paluman no miso ihalay no miso ato mapaluan no miso ko falo sa mamaopis matulugan niya isayaw anini katalawan alifong katsua anini amiliya amalua mual nini alifong ika kasulit kami ito ikapoy no miso pana kami aminamong tutiran pana kami tinilalu na no miso kilim to ihalay na yung mga paitsulan na mga no miso ikan siya kami to sinilala no miso sila itay wamaniam i kakarayan Miriaw kami misa puner falutso itini kaayaw no miso. Alum alihay ko masamanay lemak no nahkan. O harateng no niam dengan pakaaraw no mata, dengan mamatafing no kamay, usolinay sa pakalamat ko nini saan kami. Nikaw rila pakanin kalumual si Yes Kristo amaurit na ipatay. Miriaw kiso ami palal to falutso no niam. Usolinay amalamatay urib o ikatanutag falutso amitial itiswananta makalaya. Saka pamaaw miliaw kami ami sapun na falutso itini kaayaw ng miso. Nanay usolinay ko falutso ano niyam amitalias itiswanan. Tapakalayap kami tunay kakarayanay arihatay. Mikumi sa pakalamer ng miso. Usaka chiitsan urib nunyam. Saka dihatay ko falutso nunyam. Usaka kimar nunyam amisyayaw to masamanay limang unahkan. Tabang yesaw paturutan niyam itiswanan do ci alatay asari kaka. Matulay ko falutso asari kaka. Cipada sa asari kaka. Ato pakanito na lifong patulun niyam itiswanan. Nanay o talap nay sini ata mikumi no miso. Mikapot tamianan mikapot to ci alatay ralima ay asari kaka. Kapaan no miso sang raw sa alah no alala. Sa katanutag no tatilangan, sa kalumual no urip, sa kalihko ko falutso. Yumisyayaw to na lifong nanay mararit ke suami samur itinitamianan maro ini falutso no niyam sa katumas no rihatay niyam. Ikan siya kami to sini alan no miso. 爱我们的主，我们再次谦卑在你的面前。当我们在这个世界上用眼见为凭来思想主你的祝福的时候，你借着耶稣基督的复活再次告诉我们，你的祝福乃是靠着坚定的信心才能得着。从主而来的力量，那复活的生命更新我们；从主而来的力量，那复活的生命赦免我们的过犯，使我们有平安，
也使我们有勇气面对生活当中各样的困难。主，我们也要为着病痛的、信心软弱的，为着正在受苦的，甚至在这个时刻里面，我们的疫情都要交托在你们手中。主啊，愿的平安常与我们同在，愿你亲自保守、看顾、医治那病痛软弱的弟兄姐妹。主啊，求你，当我们处在疫情当中的时候，在你的里面能够寻求到从主而来的平安。愿你时时与我们同在，主，我们献上感谢。巴嘎尼达达曼奈安安鲁达邦及耶稣基督阿弥陀佛，阿门。Dulu mi pacakat kita to king lumatiu kita tini pitu puluh ilaku falu， 我们一起来奉献我们唱诗78首。Aza ofen ku kawas apa zakatotiren。Ano lipahakai itu, ano patlestui, cai ko mami tolas kako ami, toor itapang tolongan ami patsakat, koorit ijiwa maaf。Malasai kita milayap to sa pakalamad no tapang， 我们一起领受上帝的祝福。Nanay o tatlamanay sa pakalamad no tapang si Yes Kristo. Ato ulah no tapang kawas. Ato bikapod no fang salay atlingo mararil amikapod ititanan tangasa itlaos. Amen。mi mokto kita， 我们一起来默祷。Dulu o hokok no kyokai o sakatsai hokok i o lehai no mita itini kyokai i mapahanhanay tangasa tini sakalima fulal sakatsai rumiar saka nanay kita oporong no sarikaka luluan ita o nini ni pakilatsan no kyokai sa pirehai kami atau nini eka latsai ku faro zo itini luman no paitemek amitaong to kawas。首先的报告是，我们的家庭礼拜暂停到5月1号。在这个期间，让期盼我们弟兄姐妹借着这个家庭礼拜的资料以及影片，一同在自己的家庭来敬拜上帝。Sakatusa hokok i nanay dazwa pahanhan ko lehay niga在个发烧ko ulah no faruzo no mitami pasaka to kingking。Ukingking no paitemek no mitai tini sakatsai tangasa sakarima tiritai alumiat patanian ni kyokai friji amunan amatayalai no kawas。我们接着也要报告的是，虽然礼拜暂停，但我们期盼我们对教会的侍奉跟服事的热心不会减少。让我们也继续为着教会各样的事工来献上感谢，来奉献，来关心代祷。奉献请在礼拜1到礼拜5期间交给干事阿门。最后的报告是，我saka sa auka sa silunga o nini lifong saka anu masalah kita telah cuai kaji sa tahpo to ngoyos kita anu mitsumul i cuai nanai diri tenumita ngangan atau fangku no 电话。最后是为了减低我们染疫的风险，希望我们外出都记得要戴口罩，也要实名制。来遵守政府的规定。以上的报告。Nanay mapalamat no kawas kita taini ko lehai no mita。我们的礼拜到这边结束，愿上帝祝福大家平安。